Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kung pamanayari na rin ako kan nadia kan di ko kurmatun na di pililang. Sangko tuwa mga dari day i amanagapar. Princess ako ini. Na mabalo na ke princess. Di na nasumapanto na apalad na dari day ala di amanagapar. Kaya naroon na patibukan na sumanari-narinaw. Kana naon yung kumpama na mga raga na mga ngungud pagkakwasi di ba apalandong o dariran. Oro pa o graduate. O mga pilumboy sadar amanagapar. Ada tara o akin datar princess ako ini. Ayad na Jimmy mga pamilya marhum. Na lumimu sa karayag princess Jimmy ma. Nakati ko na mga raga na mga nguda tetangkan ibud na sa suri-suri na rin awakan rakano kaed na miya tabu na ditetagu dia so ninang nasang kuan na panimbang aminumbong. Ada tu amagan juga kau dah sok ini bulu gua kia pantoni rakan ala di managapar na maragarum pemana bumider so panimbang amin bo sakatina wassalam.
ro mangarage ana dia umi ami kere mamu beresi saderle ayam pikir mania nata nare nare no sadulu satu nganai ada upanana di masa dulu tulang besani yang tanah timbe untuk geni kuau ini kaden ko natamana keji bima aido pa amide yama aro aido ayade nakaji gepar adu di nang soma apanton sokaderupin detua abaduna ke prinsesa saji mima ada yama turusan inari karinari no bakal dia di mana gubar ino aku mikir ada pon dua ada konderain akade umi yang hari ini nagu soura kita tumita ayalumi sadio mani bang ngaminom wadau kanakang konduro wonain anak ido kumarang pamilya marong maido ayada nakaji gepar mabunu nakipin deton tamasakin dedetare prinsesa jia mima di mana gempar ayah di negeri